nor jotono siwo mia YTA by kaisa ringjak sini kaisa khanani je program niti yakaba sini khana Gumoti Hangkor ni je district magistrate ni joto Gumoti ni joto officials tongmani abnoti bebangno official ni bebangno lockdown yakaba shutdown khainani bagai amon bai kabangma bor confuse ngi tini ano kabangma bor phone khaihoka khana tamuno khana bwati rok phaiganke boma her khainai. See, I will just like to remind to all the people that sing jepro bilonia thangpro bahaino sing apro wati ni bising tipano sing jotono sini protest sing khailekya so banyang taw bo koinai khana wati fanang thang satong panang thang no matter what je sini decision namani abo sing jotono je mia decision ni bising tei abo sing khainai because chobani bagai kono wati satong nangya so I urge request everyone not to get any confused kebo confusing yate sang khanani sini je decision najangmani abo fulfill khainani bagai nono jotono ta sahnai kobongona ne base tin live video ma phaichu because koboma boro confusing ngai sangaka bahai ngai da nya da am hairok so bagai just get ready yourself je sini decision najak mia a decision tongnai kono changing ya let us see, let us hope for the best sang once ago je sini khanani sini o lockdown yakaba shutdown khainani o Gumoti Hangkoni joto offices abo nor jotono confusing away jotono finally once ago and kebo judino abono confusing to hangan nor jotono khoroksate khoroksano sa tinini bisino koktumar hon bisinte pora je janjane area wo sini representatives tongo honorable MLAs honorable EMs honorable MDCs borok tongo boro bai krengai khana bai ke fainai phaya boro bai kok salai jotono finally bagai jata kono confusing away and no sing jotono sajak koiteni bisingo sing yang thananang bak soinanang no abo jotisto siu amon bagai tai aro tai kono kok katal kre ang koinai joto at least khana time ni mote je jora rojangmani a jora ni bising no phai sokane bagai nornang koijao because time is very precious sini bagai so amon banyang koinai sing ar kemno leria wei kemno nasing awei kebo nasing jagya wei jotono time ni mote fainani bagai nornang kobong mor horjao haisi karon jora belejo kesef jora kemno nasing itongya jora ni bising no jotono sing phai khana jotono sini protestio thangnani bai nornang kobong mor horjao especially ang koinai sini Gumoti ni joto ti promota YTF TWM ni joto warriors jiksono noro jotono clear message man khana and joto shout ni man khana joto amon boino kebo jodino aro miscommunication ngi to hangkang kai sinaro block president songo district president songo